Dan ilung yang paling ketingat lung bina gure yang naik naik kuda kerung, yang kan abadi, yang kan gure lokal lu, dia yang tak ketingat aku. Pakat hana bengah yang hana milanya lu. Nyai ke draw lu begah. Lungnya kan jamnya ikut takrung. Lung penduduk asli Darul Munawwarah. Sampai dengan malamnya nan lung mantengna bak buku stambu Darul Munawwarah. Lung tamang uktakruang menyahana salah tun 32 ataupun awal daripada 93 kena truk tun 30 le. Saya yang sebenarnya dilahirkan bukan di Jinim, tetapi saya tahu saya telah hadir ke dunia setelah lun truk ukutakrung. Cuman pinjaman mak bak maklun nepu pinjam li Allah, nepu wasitah li Allah melalui ayah dan bunda lun bak almarhum ayah lun nepu pinjam lahi li Allah melalui rahim ibunda lun. Dan saya tahu saya telah berada di dunia. Saya ini salah satu daripada hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad. Saya mesti mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran walaupun saya tak paham semuanya. Dan saya tahu ada janji Allah yang terikat dengan pribadi lun dan janji lun dengan Allah mulai di dunia sampai dengan ba'da kiamat. Truk lung udaya kutakrung menyetanggai hanagat lung duduk tapi menyabak kukus tambu mandang watelun neme kena kutakrung umulung menyekan 12 tun punuh 13 tun sekian manpakan sekiannya hanagat lung tujan lung pajan tanggai lahi udunya. Karena wadenyan kalau mau utat mulih ulam tanya urung kampung. Mau tulih bak luar rumah abadi, rumah jamun, rumah mayang, rumah nek lun, mak abadi, rumah mak lun, mak daripada mak lun. Rumah mayang, rumah Aceh, lagi rumah abu. Yang nalung rumput baca mu tulis bak luar rumah. Yang tukang tulis Abu Syihlun, Abu Abdi. Lahir nyaksub ke dunia mesiga dengan lahir kubur jagat. Manfaat tak sedot tanggai. Dan yang bak kalender hana mu tulis masalah lahir kubur jagat. Yang ketingat ke lahir lung 3 ngan lahir kubur jagat. Dan waktu raya lung kajian lung baca tengah lung jak ikula SD nyan yang tertulis lung baca bak luar rumah menyebak tanggai lun kalen bak ropor SD lung jamun berarti tu 80 manya nepegah 5 lung tun 8 tha inankan kadawa mampu daya putuk padat necok lung ne intat kena udayah kutakrung. Kenapa saya memilih kutakrung? Karena kutakrung itu adalah impian Munawwarah, impian jiwa lu dari maya-maya lu watelung kalen foto wabu rumah abadi ne buat ino di kutakrung
ino di Darul Munawwarah na putu abati na putu abu metipek baru muhlul lung tanyang nyo supo putu nyen woi kulai lung jak ti kula manyahana nan percaya nan tanyang ba abati ataupun nan tanyang mantang na saksi udip tidro truk manya ino di daya na abati manya ide hirmo na maklun mantang tidro truk sebab ayah lun kan wa ba Allah tun dua di beta lung jak ti kula leh maah dasya ngan mine maah dasya ngan maklun nyan ilung lung mat putua bu le thaba putua bu na pudu ada bofet rumoh ha na pedang mat putua bu tiga lung cum putua bu baru jak rumah kula nyan ban fanatik lun ka bu wate nyan lung hana lung turi ya bu takru lun kalan abu wate nyan tiga abu na pidato di dayah bukan na pidato di kampung lung mantang lung SD di lung tengah lung mantang mayakan mehana salah daerah gelah pet ataupun gelah limang SD lun lah daerah-daerahnya hangga timang that ulang kali tedrok depan ni napah ingatan nyo lung du ya kan lung perayuk-rayuk draw hanjit lung deng miajit lung deng tak sepantas jih lung luyak du ke urung drone karena saya tak lebih hebat daripada urung drone lunyo biasa cuman lung du karena gagi hana sehat lagi maaf lu lagi maaf bak gure-gure Bandung lun du hana lung deng bukan saya meminta untuk nesediakan tempat yang laginya tetapi karena kondisi kesehatan yang golong sempurna menyelungdeng hantruk 20 minit kadang bermasalah nak sakit becut mau pingkle hurat tiblah dari Tino sampai Tru Kedih kata orang meninggal timnya kam palit-palit urat yang karab karawo karab tawawa belale wadenya lung kalen abu nedeng ne pegahaba mentamah penasaran lun sehingga han lun utamat li ti pula tadi wadenya dan dodo leh na tamat leh hana naga kudu buwa anam khom dhat hai menau hanai jaga leh na tamat leh hana hu menau thak dong ha wadenya nam rempok jai kula SMP dia kan ini ijazah hana Arab sama ngawajai kula lama tha corona yo hana ikut ujian hana tapeun na ijazah maya dilanjutkan insyaallah 15 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan jeut ke kepala dinas kula hana ijazah hai hana ujian ijazah ibu tubit menan-menan nang kejeut pujut lumo sabo-sabo juga dia berotha ta dengar ithare hanam ele ta pegah pula mampu lumo hidung pi idlok menyetek ke dia aku lanjut mungkin lagi nyanci pat ja ikula SMP lo ino di daerah Darul Munawwarah wengi tangin kedih ukude ulegli nah abia yang pak maya kamu kun gure didi maya jamun borjih gure didi maya lung droguna dan ilung yang paling ketingan lung bina gure yang naik kuda gerung yang kan abadi yang kan gure lokal lu abia yang tak ketingan ku pagat hana bengoh yang hana milanya lu nyai ke draw belum begah tiap benga wate gedhut gancam lung hana telat lung tamang dalam musalla golom na masjid mantang musalla jemun hai tanya mana mian beo dapat beda wate gedhut gelake semana karena beliau ketua seksi jamaah
Lung pegah. Lung nunggu kalau wajib sembahyang. Hana balik lung lo. Geme kena taman SD hana balik lo. Ku tupu hana balik yang kedruk kena ku dak ruang ba beut. Ade beut dah lokal ge pegah wajib sembahyang ba umur 15 tahun mai lung baru 12. Leh tahun tu ke dia baru wajib. Ya inan mahireman lung mecu. Maya kamanan bohka kat biar ju. Ke temanau. Yang tiga bilik bertonan, tiga bilik munawarahnya na bakte je mun. Bakte bunga. Karena bongsai laga. Menyukuran ubi badan lu mu 7 dedai harubah. Nyan raya berdaya. Tiap bunga hello. Pindah tempat tidur. Ate ku malam lang bilik, jaga aku tengah bunga kau luar. Tawabut. Tering gebut li gure bekah. Yang kebalu dah jumpa gak fikir dan kebudu je natehnya bajaga tengok di rokah nak tong terus. Hantruk gigi. Pada waktu itu saya marah. Klik lelu. Nyate ku klik lu anak gua klik lam bilik. Ulua aku jah, aku birai aku klik. Bibi ju klik bibi ju boleh urang long aku klik. Nang kerja orangnya mian baru pura-pura klik yang kena palit. Mian klik ku bibit ilu ada. Berdeh itu le urang. Jadi menyaka klik tanggung jawab. Hanya celok-celok boleh lah bentai. Yang menang peraturan. Wei loi naik ke nampak kantin awal bab posko na. Kuat deng nang kuat klik. Abadi ku rahmeh na wau kampung nak thong malam Jumaat. Ge pegah poh 12 kat roh gua. Nyam ni hana truk poh 12. Ku klik deh ke Dewa Sarawak. Wei. Hai tanya mana mian tapi ke kenang pengun. Karena na kai delat tai ke. Delat konek tang tagoyana. Mana mungkin kita nyot Telkomsel lawannya XL mungkin. Ya, jadi sinyal agak lelet baju. Buka. Jadi nyo malam nyo hai bopu dah pegah pu tai na tai hat awakah di tai hat ke mendu. Dan menyekan model nyo dah pegah pi muma thala handre. Malam nyo thit relax. Cukup trip bengoh nyo ke malam nyo. Nyo jam thala. Han truk poh tujuh. Na buat tawe nyo bina tarimi matha mendum malam nyo. Na thip mio kompor menan pajuh. Untuk preh dengan bunga. Bagon moya telat dawa ko hantar mo surga.